su slovenske komunističke vlasti, koliko su se one miješale u pokret NSK, i jesu li ga iskorištavale za svoje političke ciljeve kao svojevrsnu nacionalnu obranu od jugoslavenskog unitarizma, koji je bio uglavnom... Nije to uopšte, nije to bilo tako. Mislim, znam da su i slovenske vlasti su isto imale svoje probleme i oni su bili u tim nekim formativnim godinama i nisu praktički ovladavale situacijom kao što se to danas možda vidi. I osim toga su imali uz to još i tu alternativu, te pokrete kao i takve i drugačije kulturne i subkulturne i polupolitičke pokrete i tako da je tu bilo dosta anarhije sa svih strana i mislim nas su htjeli kao što sam rekao već htjeli su nas nekako ugasiti jer smo bili problematičan produkt vremena ali to se jednostavno nije moglo. Tada je već taj duh pobjegao iz boce i znači sve je to u isto vrijeme se nekako formiralo i to nekakvo civilno društvo i pokreti oko mladine, Radio Študent, ne znam, svega toga je bilo puno i tu se više nije ništa moglo zaustaviti. Je li to možda bio i poticaj da svoje da se profesionalno i stvaralački dokažete u zapadnoj Europi, odnosno da si omogućite slobodno izražavanje u demokratskom okruženju bez tih podbadanja ili... Možda bi još samo se vratio na prijašnje pitanje još. Ja sam imao prilike razgovarati sa bivšim predsjednikom Milanom Kučanom kasnije i on mi je zapravo govorio kako je to bilo tada. On nije znao šta Laibach predstavlja i tako, ali je rekao da je imao dosta problema sa svih strana u vezi sa nama. Da ga je, ne znam, 86. 87. da ga je Milošević zvao najviše zbog toga da nas nekako zaustavi, ne znam. Ali je slovenska politika je tada već funkcionirala u tim nekim mekanim, već su bili dosta liberalni, nisu otišli odmah na žestoku. Nisu mogli jer je previše i toga bilo u Sloveniji i to se nije moglo tada na grubi način zaustaviti, a ni Kučan nije tako čovjek, on to nije htio i čak i ostali, kažem, bilo je i politika je tu počela razumjeti da će morati promijeniti taj klasičan način funkcioniranja i tako da je, mi smo za njih predstavljali dodatni problem u komunikaciji, recimo sa, kao što ti kažeš, unitarističkim težnjama jugoslavenskim, dodatan problem s kim se oni nisu znali baratati, nisu znali a po drugoj strani možda jesu se u nekom smislu sakrivali iza toga, kao evo tu se događa, ljudi žele to, ne možemo ni mi drugačije i tako dalje. Tako da, ali mi svakako nismo bili povezani sa politikom tada.